Može. Ukratko predstavu. Da, kao što često u razgovorima sa medijima ističemo, nama je primarni cilj, pored ponude kvalitetnog sadržaja na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, isto tako i ponuditi raznovrstan sadržaj. Predstava Čisto ludilo, programski, žanrovski, u svakom drugom smislu potpuno se razlikuje od naše posljednje premijere, predstave Crkva Bosanska, tako da vjerujem da sva naša publika ima priliku, bez obzira na ono što preferira da gleda na sceni, ima priliku da uživa u onome što Narodno pozorište Tuzla nudi. Ja bih zaista želio pozvati svu našu publiku da nam se pridruži ili u četvrtak ili u petak na premijeri, prvoj reprizi predstave Čisto ludilo, ali isto tako i naglasio da u posljednje vrijeme imamo praksu objave mjesečnog repertoara, što sasvim sigurno i našim sugrađanima može pomoći pri nekom planiranju vlastitog vremena, odnosno pri planiranju onoga što bi željeli u ovom mjesecu da pogledaju. Ovo je mjesec koji mi slavimo rođendan, 71. je po redu. Tako da imamo veliki broj predstava u ovom mjesecu, uključujući ono što bi možda publici moglo biti zanimljivo, pored ovih aktualnih predstava koje trenutno igramo poput Crkve Bosanske, Pijane noći i tako dalje. Na scenu ponovo vraćamo i to na zahtjev publike našu sada već kultnu komediju Budala na večeri, predstavu koja nakon predstave Hamlet u selu Mrdoša Donja, koja je imala preko 100 izvođenja, pretenduje da preuzme taj tron i nadam se da ćemo se u ovom mjesecu puno smijeti i uživati u pozorišnim predstavama. Istakao bih također i ono gdje bih volio pozvati naše sugrađane jeste gostovanje Narodnog pozorišta Kikinda sa sjajnom predstavom Smrt čovjeka na Balkanu, koja je dio isto tako naših intencija da se što više umrežavamo i da našoj publici nudimo i predstave drugih pozorišnih kuća. Evo, ta predstava dolazi kao nešto što je obilježilo protekli period u Narodnom pozorištu Kikinde, predstava koja je u Srbiji pokupila zaista sve pohvalne kritike i nadam se da će publika uživati u svemu onome što smo pripremili za mjesec.